Arteri match kani ke Xiaomi the launch ke kata ke phone flagship phone yang kata tok ke Xiaomi 15 Ultra pai ta hani yo pai kita ke specification yo kani ke phone thame yang kama de yo hani nai te yo ma ki mod ki best bhagi ni features kani ke phone yang hani kamera tok ki kani ke jingkhia yang kani ke phone tok man ga R spa R gram kia ni ke phone tok ni ke phone ma bha chana ki ka te jing rben yang kala rben ma khande 0.1 mm rben kama te ka body yang kala chana ki ka de ka aluminium frame te we mi benta we chana ki la de leather ma man kam kin ja leather isni te da ka ni ka glass na din gala da man ga de de ka glass fiber la ne ka silicon polymer te haga ni ka thau thap sim card ka de am ga de ki nano sim card ki thau thap sim card ma te wagi was the support ke kata ke eSIM card ro te dem ni te kan ni phone de gila ya kata ke IP rating ga kata ke IP rating tok man ga kata ke rating ye bhao hadu kat wan ji go ya cha ye na ga na ki lepo la ne gi das nang te hadu kat wan ye te kata IP rating 68 te daw batai ni phi ga ji ga ni IP rating ha gi bitan gi video ma yo sa thu bha bi ga ji ga ni IP rating te dem ni te wan yo pat yon ha ni ke display yang kama ni ke display yang ka de de ni ke display gas ijing ha yang ni ke display yang ka man ga 0.9 paule inci ijing ha ga kata ko display kama ta ha ni ke display ka nong de ga de kata LTPO ka AMOLED display ta kata LTPO nong kita ki miat bha kita ki display ki top man ki display ha ni ki phone sador ga ta de support kala de kata Dolby Vision kata display kata HDR10 plus tadap naita kata HDR Vivid tadap naita wan the support kala hadu 5000 arspa nits kata peak brightness kano the display refresh rate la de kata chispa arpau hertz kata refresh rate taka protection de kani ka phone la de kata Xiaomi Shield Glass 2.0 kata protection yang glass kano ta hani ya pat ni kata ki software ma tega software yang ka to de ga new Android 15 ta hadu source name ye ki update ye gini ki major update kini ki Android kanong kete mod 15 16 17 18 hadu 19 uja update ka so new Android update no ta dapat mcam kala daw to UI yang ka daw to Hyper OS 2 untuk UI pen mcam ka to pun kanong tadem tada how prosesoran de gila daw new Snapdragon 8 Elite wa le nanometer ka teknologi chnagi utunong ta memory card wan memory card ka mem thau thap memory card ka ma sim card wa hoi thap memory card ka ta haginin gi ram mon ka de em arjak ki ram wa ka khat RGB ram wa ka khat 2GB ram ta hagini ki storage wan de em ga usdang ga na du ga arspa 2GB dan mereka waga sunspark khat RGB dan mereka ke top model one kata 1TB kita ke internal yang ka storage yang kanong ada support gila dah kata UFS 4.1 kita speed harga read and write kita tak kita me model kata ke RAM ka aga ROM yang ka kata storage ka ta ini yepat yon ni kata kamera yang ka ma pai khnai phi ka ni ke phone nong to de chna kar pang bhagi ki kamera yang ka ni ke phone ta kat kamera kat kamera pa ya ni kini ki features wa kini ki hagan ni ke kamera yang ki nong ta daw tamke ga kini ki phone ki bitwan ki company hado ki iPhone daw tamke ga ki ta hani yo pa ma yo phi em da ga so tali ki kamera ga na din ma so tali ki kamera ga letali ga de ki san 5 megapixel ba ta kata ga wi ga 4 megapixel ta kata main kamera yang ka kata to san 5 megapixel da support OIS ka ma tadap ni ta kata san 5 megapixel wan kata telephoto ta sagawi on ka san 5 kata to ko support wide angle ultra wide angle kata support ultra wide ma ta kata ka 4 megapixel kata to ko support dia kata periscope kata la ka wi ka kata la mut man ka kam ka telephoto ka thau ko mut ka yo zoom te ki kamera yang ka kita de ga hagini ke phone yang ki ta hagini ki kamera yang ki de GPU shoot ye kita ki video yang ki hadu 8K 30 fps 4K 30 fps 60 fps waga 120 fps dem neta la de shoot phi de ki 1080p no kita ki full HD the support ki hadu 30 fps 60 fps 120 fps
240 fps, 480 fps, 960 fps, 1920 fps. Ado yoma bagi space question ega gini gi kamera yang kasa tam tiba kamu non man dapat MK man tadam tawan yo bikin ni ke phone nong di ye pila shoot kita gi locks nong man gi mut ye pi shoot hadu 4K 60 fps bona phi jan sia thop gi kita gi locks nong LOGS kita gi locks mut kam ni na man gi yo pi man da shoot phi da ka locks kata mut yo record ka tu video yang phi mut man plain kam tu mut kam yo pi pertai kam te thik na mem colorful mem ji nong tu man da edit wan pi ye pi penchna cut wa kwa pi ye pi color grading mut ye pi yo pi kini gi chna film gi shoot film nong bono shoot gi degi tegi locks man da egi gi phone degi tegi locks na mut de man professional bagi ni gi video shoot pi takan ni ke phone la de egi daga tega vlog kata locks na LOGS man da egi kam ni mut penjowa le GPU shoot kita gi video gi man plain ngam tu nong te man mut GPU edit cut wa ngat pi kani hagi phone sador kam gi iPhone 16 Pro Max hagi te ju e gi sa la de tip than phe de kata photograph kit legend edition nong kata ga edition ga kata da at ki soto wi tu nu tiar wa hoy attach ne din kata ga phone man da attach phi da daw yo extra phi battery hadu 6000 mAh na halor te wan de yo basically ki physical button yo pi man da pendat pi te nong de kala ka tu phone wi kam ga DSLR di nang man advance ga to m ki gi physical button ha ki physical button de kal daman gi kam ki gi shutter button de na te de GPU zoom la na ki gi button tambun chat ki functionality gi mo de na te wan ha ka ni ga camera selfie camera kan ga front nong de e ga 4 megapixel kata ga camera ha ga video wan da support ka 4K 30 fps 60 fps dah ni wan hak speaker wan de egi arteli kita gi stereo speaker tu 3.5 mm jack wan da penduk gi tu memang ni wifi la de egi tu wifi 6e tu 7 kita gi version yang kita gi wifi kita gi latest kita gi version gi ni wan bluetooth an la de egi tu thame do 6.0 tu version tu thame bahasa tela ta kini gi positioning kita la kini gi GPS la support dan minta tu Galileo la support tu QZSS la support tu Navic yang India na tele support tu GLONASS la support tadi minta ni NFC la support ga tu infrared la emo infrared tu hoi chen tu hoi gi remote control lang tu infrared tu taga radio wan dem egi radio ni wan tu USB la de egi tu type C tu 3.2 Gen 2 utel latest speed bah mana charge phone bila smart ha phone biu dap charge no ni wan ka fingerprint la de egi de kata under display fingerprint de kata ultrasonic utel ultrasonic demanu latest technology wa yarap mandas on manda wide ka phone bi unlock pika speed bah go read dan speed bah go wide ka phone bi to ni battery wan mo battery de egi do to 1100 mAh tadep meta yo charging one de ega to khande power watt auto charging no wired ladep na te one power watt one the support ko do wireless the any one chi power watt one kata reverse wireless kata yo charge the p1 chigi bitan gi phone ki color de egi ha ni ga phone la de am go kata black white ka silver chrome wa ka green the India one ye ni ga phone ulan chi ka khatwi trik uni banai match ta ka Amazon udai gi ka dalam kuat pitet dah, ye pilai nak Amazon, untuk Flipkart harga Amazon dah kita kena pun mah. Tang watak kini model tok ki flagship model yang kanong te idot la de jengai, de poi ka hadut nya pau prajar kendi spak kendi pau. Uji ko poi mun idot yang ka harga Amazon mah mandat dai ka. Dah kuat piu yo kam kini ki update theme yang ki pun ki wadang pemi theme ki te sing ba subscribe ye ni channel yang yo jimen toy pi. Te like la ya kini video yo tip wa em interest pikam kini chat video ngala yo nang permi chu aman ki por pi te yo chaman he ke video hagi biton ki update te boleh jebon